HETNA bel Kuki channel THUSOH LAHKHOM ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon THUSOH LAHKHOM hu anangai khom ke ta hote Duni August ni sim somni lali ni kho a THUSOH LAHKHOM ho August ni sim somni lathum Friday ni kho chun Indian tourist bus khanin Nepal gama to se na to zin mi som lali in thina ana to in chule mi som la gup vel in kisu kha na ana nei zun a hi THUSOH hi zani achu Nepal gama Indian khulzin mi ho to na bus khat 2 meters zakhat la som nga wal a tong la marsaing di badung hat ta an kitang a hi mi po bus registration number UP53FT 76232 Pokhara resort tanga kon Kathmandu hupi zona anachi ahin Tanuhan district hub sunga aina pahara ko highway muna to sina chu na to a hi Banoi le sit THUSOH la aman tampen diamond ahina bana Banoi le sit na ding a tu chana diamond alempen ki mu ani na ding in het chu Botswana gam a Canadian company ten lei noi thu ta akon ana khut do ta bin a hi pen cover muna pancha Lukhara diamond crop te chun Botswana gam Karau mai muna 2492 carats to X-ray technology mangcha namat da utolhana analai do u ahi hichi diamond chu Botswana president Mogit Sil Masisi panna a office muna vanui modi in hondo na nanai uve diamond chu agi idan kilogram akke khat aling in ahin tu kumzibi ading a diamond kimula alim pin ahitai vanui le sina diamond kimudo la a limpina het chu achisa kumzabi 1905 kuma South Africa gamma kimudo Cullinan diamond ti a ki he chu an hi hichi Cullinan diamond chu 3106 carat chana pha zo hi hilla khununga ahal a ki ze polna ki khencha hitan phabe pizong British langluku a kisimna anakimang anahi Pakistan gamsunga gu chami chomti chu bandit tia ki he hon rocket propelled grenades RPG mangcha a police ho analam tin uvin a hi THUSOH hi Pakistan gamsung solam Punjab province sunga ana so hin buluna achun police som khat intina na to uvin chule pachum pin zong ki to kha na ananai uve THUSOH in asai ben a Punjab Mokka area vela chu police ho duty patrolling a anachi nawa migilo ho chun analam tin u a hi ati Punjab police hon buluna chilha piding ho chu galgu bol ho hilovin gucha mi cham ho hiding in again chat naw ana phongdo uvin hi het thai khat chu Pakistan gamsunga achi sa phat izan ham khat sunga hi kina ake baule ki buluna hi tanglo aphat se tabang hu chil hazing khat chu a hi hinla khat ve ki buluna a police personnel somla khat thina ato kiti hi khanai lo le lungzin ta khat chu a hi akiti Kinne ta Indian Prime Minister Narendra Modi in Thasom le hanga hung walta gamsung boina khat ve cha zong vilna anei lowang in August ne sim somni la thumni khochun Ukraine anevil in a hi Ukraine te khupi khef Indian nammi diaspora ho anakimupin Ukraine Prime Minister Volodymyr Zelensky akimupi masai in khef khupi a Mahatma Gandhi songlim chu zana pi na ananai zin a hi Hitabang lam kai India in kinehi alo lowang sit na chu ahitai Committee on Tribal Unity ko tu makai na nuisa August ni simsom ni lathum 2024 ni khon gamgi phai muna rally len ta in anachi happy ovin ahi hichi ki phinna rally Kuki-Zo chate movement Separate administration tut okisai a Phaicham Chief Minister Ambirin Singh Kuki-Namni te sumangna apan la na voice record ahung lik na thua lunghei lova sa na le ahina bang ta chunga dan ta ahina ding a ki phina sang ta chu ana chi la pyu hi Rally apang mipiten placard banner choina nezin o sangte nu kholhang sapna adi a safe democracy in Manipur implement article 2398 to the Kuki-Zo Chule, we demand separate administration tin anasam uvin ahi. Save democracy in Manipur! Save democracy in Manipur! Save democracy in Manipur! Save democracy in Manipur! Implement article 239A to the Kuki-Zo! We demand separate
demand. Achi sa May ni Simtum 2023 ni ko apat Paite Hmar Maitei ten Kuki-Zo cha te tha chumi ding ahin gun uwa lasom lhanga ahung barzing ta awanga thu chaina theidi nai lova Maitei mi pi apau do theita sunin Kuki te tha chumi ding tia alang sap zinglai uvin Kuki nam sunga ki tu na ti ta apeng do theinai pon hi nam sunga lam kai lunggel theihon aphat ding le ahoi zo che na ding chule ki lung khat na ding tin kimin vo na Kuki-Zo ti ahin samphong on adia thadau Kuki pau tho atam zo hol a pom theile san the hilo kimin vo na chu an hi sing in hi hinla lam kai pi pu in pin pha asa achu tu ni chana hung ki chi pi le kimin vo na min khat dana ihne jing uchu yam tia mi tampin anagel jing lai jin bangse num ten achi sani khu phab suga Kuki-Zo nammi te sunga ko lam kai phab in kimin vo na nomenclature Kuki-Zo apom thelo dan ole pha asa lo dan o vanui modi in sa pawin anaphong do win hi Thanlon Assembly Constituency akon MLA pu wungzagin warte tipaimu Assembly Constituency akon MLA ngursang lul senate chule MLA pu alam khaute hon Kuki-Zo ti kimin von apom thelo dan u anaphong do win hi Thanlon SC MLA pu wungzagin walte in agam kai sunga upahol le a community ho to gilta akyo khom na anei na ova thulut na anei ding zo vin jomi atu cha na ding dan u ana phong do in ze chun achi sapha na ana kimang Kuki-Zo kiti hi ki pom thei pontin ami te dei sa dung zuiza mi zo se hop le lung se i na imacha am lo na ding in kimil bona jomi Kuki-Hmar hi sa ding a hi ati chule ti paimuk asia akon MLA ngursang lur sinate in achi sa May nisim ni 2024 ni khoap press communique ananei na apan na bang in Kuki-Zomi-Hmar hi nomenclature a hiding adai sa na apom cha na thu ana pongdo in a hi aman ase ben a epi platform kiloi khom na Aheloute statement print electronic le social media hizong le marketi thu chang pan lo na ho ato so lo dan le ahen to so jing lo ding dan ana phongdo in a hi MLA alem khaute in nam le za zo se chanwo ki banga chan theina ki wa khom na mi pin angai cha dan se in Kuki-Zomi-Hmar kiti kimin bon hi achi sa Kuki MLA som hon thupon anei nawwa anake mangjing khat ahin jomi kiti le adang ki identity ho min pan sa lo na ding a gut na a umle ki pom thailo ding a hi ati August nisim somnaku apat somni lakhat sungchun suspension of operation SO group lamkai hole government of India palai AK mistra in New Delhi ake hona anai uvin hi SOO su sounding chule political dialogue su jomding dan ana sei khom ove ke hona chun political talks aban jom a hi thine ding a ngai cha SOO su sauna ding a alang alanga to marshal ding ngai cha ho a sei khom ove akiti show group ho ground rules su ke ango na om hi dan jong ana sei khom ove ahilla hi chingo na omwanga athu ki sei to ka group thum hi so a kon suspend heloding u ground rules in za hup thoding chula political dialogue a zong pangding u ahi wanga so list a loading uwa government akon proposer ahi dan jong thulut chen asai in ahi so group proposer chu ahile hi chu group thum ho hi angai na dung zui in meeting petle sei khom ding chula extension bolding ti hi ahi het thei chu hi chi center state le so group palai ho zauna a joint monitoring group JMG ahin ground rules per ke violation le hi chi forum a hi asai khom ji u ahi chule tu a keno le UPF noi a designated camp sagi che la a ni ka ading ti a government langa kon proposer ahin la UPF le keno lang in kem zat ka ading hi zongle khat bau khat ka hi hantin propose anabol ove chule keno noi a designated camp li le UPF noi a designated camp thum a na chun relocate building a proposer ho zong ana sei khom ove ahilla hi chi thu a ki nup to na ep hambang ti a ki sei hi lai e keno le UPF lam kai ho illanga hung pot do over amho sungle do thei thei hung ki dong to over meeting ki le thu chaina khat sem na dinga ki phat sa na nei u hi dan jong thulut chun ata lang in hi gel do thei chu su kinup to na hi February ni sim somni lako 2024 achu anaki chai a
aban su saw na zong umlo chale akila ado na zong umlo a thagup lang angai ngaya hi hichizo apat center palai hoto so group lam kai ho ke ho na ama spen tu chung chu hi Asia Indigenous Peoples PEG AIPP le Northeast Adia Digital Media Minthang is mojo in LAHKHOM Journalism Fellowship Adia mi gate kilhengdo ala Domilin Haukip zo ahung pang Domilin Haukip Elias JJ hi to laita emite digital media platform news portal naisun The Hills genre editor ahi chule amahi Amy Times newspaper assistant editor akum thumlang anapan naban a infar apat ni si English to so The Morning Bell lamka correspondent azong anapang ahi hitabanga Domilin Haukip in Journalism Fellowship ahilmu nampumpi adinga kithang at umta akhat ahi dunia ding in THUSOH HETNA akichai tai THUSOH tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe